Ayo, YouTube, welcome back to my YouTube channel. Re plastic hape. Ke ka khara ga jeno. Ke manta go duma bona, mabande ba tswa kae kae. Ke la bogago. Ke la pedi bogaga. Ke manta ke dream fetu. Yeah. Bogaga le betse, bogaga kopa ke na le mang. Ke thokozana hot man. Ko bed of the day fela. Ntja ga tsba keng. Ka o fela ga hasela maga keng. Haseleng wa rona ga batlang ga batla chelete. Ba ta chelete ne bogaga le nna ke ba. Bogaga ke tlo kopa fela re rise game on a scale of 1 to 10. Yibra. Kopa re rise game ya ha on a scale of 1 to 10. Like o khona papa bo banana, wa khona bua bo banana. Sure wa bona ke khona ba popa. Wa tshaka nka disetsa nga o nga go bontsha phetho nyana wa vale inginyana. Yibra ba nna mtshisa wa kana stress. Wa tshaka tsena njalo. Hello. Hi. Ziloma. Ke mami. Mami, vlogger. Ke dula ka Phuthaditjhaba. Oh, okay, yuna ke thokozane. Thokozane. Yo. Sithola ke ga se motho wa magano jikile kwa. Sure. Le khalo ntse ba ke ha ba ntse. Lo khala ntse ba. O ska bala mai ke fela. Sure. Ka ba ke ntho tata o tseo. Ntho tse tse ba le. Ka go tse ba. Ne ke batla go tseba beterenyana nyana. Beterenyana. Maga ke hot man. Ka taqeda hot man. Taqeda go sho hot man. Sa re ka ti. Ka taqeda tla ka. Pere skakto. Ayo, a re se fela ga ka go tatilo so. Ka boemetsi bise ka boemetsi ga re se fela. Ka botsa ba oswaka. Guys, a re se le subscribe le like comment. Go road to 50 subscribers go on. Akameki o le pila ke. Vidi. Oh guys, since re go fela hi. Ke na le ma brok. Ke Bongs. Okay, go bed of the day fela brok. Word of the day. Keep pushing gens. Okay, o mamela ma piano hole. Ke mamela hip hop. Jole ka motho ba mtswela ka. Ma, Ka motho. Wena. Nna ke mtselela ka TikTok. Wa bra wa ka. Wona o tswa ka account, motho wa ka. That's too. That's two. Okay, bro. On a scale of 1 to 10, ko pa rate this game ya hao. Wa ba tsaba banana. Banana. Hi. Ha bra go chu. Next. Sa e ba tinto tse nga tshwara tsena fela. So. Ha ina ba tinto tse. O ska ba la mai ke fela bro. Okay. Hi. Hello. So. What's up? Sha. Kwena man. Ke mami. Man? Mami. Oh man. O hantle man. Ki so. This game ya na nchaka this game. This game pick up lines. Hi, ya ke na tsone. Okay. Thank you. Boya. Mara ke type ya hao. Manyena. Ya ke so. O nga va ka number. Di number? Hi. O go di kope ntshaka. Nna ke o tshepa bro ba. Ke va ka di number tsa hae. O di kope tshaka. Ke di kopo ye. O tla nka se ka tsona. Wa o tswela ka. Yeah. Traya. Hi. Tshwara fela njalo. Ke mo kope. Tshwara. Ha o ntshaka fast. O ska ba la mai. Wa di faham tse tsona. Bua le bana he. So ile ba re. Ba go mfetila. Bana o re. Nna. Da jora damba ko. Wa ha di ba. Ora ha ba di number. O what bet? Ga le bua. Lona ke lona ba mo first la. He bana. Tjai. O tshela jang? Ya ke go mo fitleng fo. Mami ma gona tlo dintse ke. Ne ke mo fa. Di number. O feta ke like fela ya se. Ha di batsi. Re ba tse fela subscribe ba comment bra ko ba like. Okay. Bathwana. YouTube channel. Basa. Ke YouTube channel le. Ba tse fela subscribe ba like ba comment. Okay, so Like. subscribe ang YouTube channel niya batho ba na le. Le comment.
what's up, bro? Ah, ya pamisa. Ayo, nchaka kinalma. On a le bisto, frère. Bisto. Yeah. Bisto. Kopa head of the day fel. Au début de ça pas magique, t'as que la boulale. De quoi on travaille vite. Le donc, on a au rata yin pinin samfana. Takam. Ah, dit kabang. Dit kaba fel. Rita rizz game on eskele fan tote. Rizz game. Comment vous expliquer nya rizz game? Wacho ha re nka utisitsa hani no bocheri. Onga vaka santinyana kapo. Body number nyana. Yeah, I think so. Hey, tsaka yenta. Yeah. Hello. Hi. Je vais faire. How sabu la? Je vais le mano. Man. Man. Ok, moi j'avais un go vite. Kale bo. Kwa namba filter chronophone la psika tu. Okoba. Kwa namba filter chronophone la psika tu. C'est ça même. Amen. Ah, gawo. Kwa kana mfwe. Ang phone ko. Onsa bu. Hey, nchaka yamthemba. 08 600 600 anya 10 111 1 9 eh aha shabra Ntsaka. Lo se ba thaka fela ba subscribe ba like ba comment. Ah, ba fetu subscribe, ni like, le comment, ba fetu. Ki di stay ba fetu. Watsi ke na hinga watsi. Kinalman fel. Kinalman bra. Na le KG. KG. Okay, bra batho, bra go itse re mtisitse msadi. Gona ne re sa tla ka msadi ne re tle re top promote. A rena re mtisitse msadi. Wa tshomra go pa re rizz game on a scale of 1 to 10. Rizz game ke like o gona popa banana. Na. Rita skamthosa on a scale of 1 to 10. Anga popa mfiki. Watch. Mami. Go bra wa. ko pa tshwara mna okay Ke go ngata ne. ke zo mfelo koine E da fa lo konya ke ta ndumela. I got those men Ba ngata ye. ka rata Ko rata ba mna ya rata yo. bana ba ngata o tsafala o ngatile o qala lompa Ka lo bona e fela go ga. basadi E ro go bane. ha ke tsebe papa Jole nna ja rata wena o reng. Sante. Ciao, ai we batla straight go how you kwana ke na tabe then nna ke qala ho bona o kila bana ntho tsena tsa bo ha bo batho ba qala ho ratana o tla nka bona kwete ne le nyana pele o ntse bana le ntsheni so nna nka story wa bana o ka senge na go telele nne le motho a di romantic nyana nna ke motho a rata mna di romantic nyana tse mnate nyana wa bona that's why go rata that is why on rata because of motho wa o motho romantic yes cause lona ya o bona o motho ntho tseno ya nix o tshwana lona re flopa sapane ka go jalo ke se tshwelwa so go cha no jo wena batla ke reng le ke re le nna ke a rata wa ka njo go ngata cause nna ya o rata wa ka wena ba ngata then nna nka story ke ka rata ke qala le go bona a ke go tseba gona banana le ntho banana le ma outi ha re tshwana wena no ja ha ke qeta o tsamaya ho ka tloa wa hlaya motho mongwe bo tlo go wa morata ande nna ke motho a jwala hape re le mauthi re fapa mare o motho a jwala because bana ke qeta ho fihla o sontso go wa ngata because of ke bona wena ne le motho mongwe o tshwantsha ke a tjo if hona le motho mongwe a ka tsana o ja ha tlo tshela ingesi tho jwalo cause se ke buile le wena ha na motho
It's not like mna hore mna ke na motho jola ke a jola mare ba uka jala monna tlo ngotlisa ka matshiri ya hao jwale mna ga ke so utlwa tse a ka se ngotle ai jalo ke tlo jala le wena na le motho ke re ka o rata o njwetsa for gona le motho a ke re le wena mna o bia so a jola nna ke jole ha o jole ke ai o kwa la mpotsa potso e thathabang ha ke jole ke fella mo a ke re ke batla o tseba hore mna o tshiriwa ferewa so tlamelo mara he for now ke o jwetsa ha ke no jena ha ke jole wena o na le motho wa ngata o uka batla ba tlo nna thana no jena ha o jole o tshoni na o jena ha ke a ke re wena go no tshi ha o jole no jena okay na ke jole he ha ke jole ha ke na motho wena ka ta ha sa jola oh lo la hlamtho ha because of sorry ke lo mla ha ke jole because of how jola here na ke jole na ha ke fitla monjo tsa wa wena ha o jole angere wa angere o njo tsa for o na le motho o itse o na le motho angere mara o rata nna ke a botsa for na batla na matshiri ya ha batlo nna thana I guess so. Jalo ke jole le wena na le motho It's a snap for. ai As a tata. ke bothata o na le motho o batla motho wa tlo kutla jang mara ha sa ukwa for ai ke la bana Obviously no tsena mfetho mona re tsebe motho le maleng teng mo etsang wena haibe wa jola motho ha no je wa tseba mo leng teng mo etsang so ku tshwana tshepe motho ha o na le motho nke motho ha a ke batla wena o njwetse hore motho wa hao mfetho mona haibe wa jola no je wa tseba ho etsang jo jalo nne ke ngelo kwa a re dumellane ke re ntse re ai wa bana motho a sa tlo tseba gore ai da manu movile on ne how mind he ka taba yo how mind yeah mamela anke go itsana motho and then you dumetse ba nke dina le mo mamela sona le ena for no for no hayo ka pa mona motho a gara mara mamela ke na lo wena no jina ke na lo wena ya okay se ke le motho wa ha no jina motho okay motho wa strateng wa ha o kwana o kwana ha motho wa strateng motho wa ka sengwa strata wa mamela okay go kwisisa ke tshepe ya ha ke re hona je wa bana ba ntse ba nka video ya ke aige so ku tshontsha gona e tlo ba public motho ha o tla bona gore so mo bila ona ha o mind ka taba yona ha be lo wena mfetho mona ile go ngata a ke mind ile go ngata so yo ai serious batho se ke tshotse motho hleng guys kana itoma butle skatata butle pele hao skatata man okay kana itoma kg like kg ya bo phofu 12.5 kg no phofu ba 12.5 ya jalo wona everybody bo kg like KAY GWE kana nna ke tse ke ma wena wa introduce ke tse ke mami like ngeke go polanyana but hey asana stress because my new man is my new girlfriend bra ka re pole ga kisi dia buja skatata la di ke le tshwarele bana bana tsoa bana ke tshwarele re kwane ga kisi butle o re tla etsa jwang a le ditu bana sa le syndicate na o ka motho pelo ha tlo ka ba hloko jwang bala sa bana di kiss ha fela ntse ke na lo wena nna ba get soulmate ba fethu we find a match se le re tlo tla gona na motho because mami o take ene ba fethu guys le bona ke re he lona ba fethu so ku tshwantsa le ba pala na you know ke not even straight bra ya ka ba no ba ile ka yena ba fethu ke mthozi but mfetho marena mna ha bateng suna di ukae a o se di ukae ke tlo suna ke re ha ba sadi shape he ka re tsetile ba tshisa ke na le motho bye